Kurumjari. Northeast Window TV na sandokchariba news analysis meng tabiriba pumnamapu ahanba maktada taram nokchari. Ngasi Imphal da phongkiba maruiba pauche singi manungda maruiba pauche khara khananai nabagidamakta ekhoi studio se lengsinduna leibiriba expert panelist ase miyamdam tang saktakchage mingwena panjarabada oja SHANTA NAHAKPAM General Secretary 𝐍𝐄𝐖𝐒 ozabu ahanba maktada Northeast Window gi maikedi go zabu taram nokchari oza thakasari oza ngasigi aha akogi papers की अहानब हेडलाइन सिंग से अखोगी ट्रोंगलाउबी मिहात की मायोक्ता कर्फ्यू थुगाइदुना रैली चटखिबगी पाउना अहानब हेडलाइंस लोइना लोइना कारे ओजा मसिदा अखोगी सेंट्रल फोर्स लौथोकना बा सीएम द तक्षिनख्रे हाइबा वाफमसु यावरी मसि मणिपुर सरकार की अथिंगबा थुगाइदुना अखोगी ngरang masing yamlaba अखोगी मियामना रैली चटुना अखोगी मणिपुर की सेंट्रल फोर्स लौथोकना बा चीफ मिनिस्टर द तक्षिनखिबगा लोइना अखोगी ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स अखोई लुप मंगा वन पुलगा सीएम द उनखिबगी मनुंगदा मसिदा सीएम द पीरिबा मेमोरेंडम से अखोगी कुकी की शू ग्रुप अमसुंग शू तौदब खुलाई पाइबा मिलिटेंट सिंगी मकुतगी मणिपुर की मिचम प्रजा सिंगी पुंसी अमसु लंथुम अखोई ngak senana matik chaba thabak lokhat piu haiba khogi memorandum manga mu pishan khibagi pausu leire ja soi matang jidadi kamaina ga thamba ya ba comment manipur praja gi su group ki matang jidi amuko gi wa khatana te ko mayam praja gi popular demand hai tare yes government sem badai di adune na koina law gi je adune na yamam dong male hai tare sarkar sine tawjarak ta ba wani ko ya hoise leiri si kai noi ganda maruina अखोई की आयता है कोई मियाम ना ये ngado से हाना पालिबा लेंगा तो लेरिंगे दा को करी करी स्टेप लो रमी अनु जिला का न कई कई स्टेप लो हुई लेंगा अनि की कंपैरिजन की वाना थे पीस प्रोसेस तो की वानी द पीस प्रोसेस दा लेंगा अनि सी ना लेंगा सी पीआर मतम दा करी तो स्टेप लो गरे अदि पीआर की ममांग दा करी स्टेप लो गरे हम सी येंगा का मखा पुथर कोम चंगे हम दे कॉन्फ्लिक्ट से ngasi aina leader mo ina CS so chamane akoina wari sanaram do government acknowledge toroktragadi maka puda ge bagi wakalon leitragadi madu conflict ama lakota amne ai wakanda men ne CS singna mini union ministry of home ga pullaga round ani hum wari sanagi bugi maka ta ba wari sanaba sigi government jina anuba government hai tai masina ihot onarak tabida ngai gi magi level da as a chief minister oina magi level da oina wari se toan ba angle the peace process se coordination ama yaw da bida chatharak pasina maram kanda ngasai gi hana have the furmasen wari sana bagi procedure do kara yogre kai yogde have dugi kanoma irei leita bida ko update ama irei leitana kanogi new model ama da chatharak pasi kitang kanona sai ke tare sidaida nungnang ba phawba se akhoi sumak adum phaw ya tare mamdi ingjang mada Ministry of Home Affairs ga khoi ga CSO singa amuko Fox amadi kokomi yauna musai gi amuko mathanda chatpa khara Fox na mathanda chatpa khara ko na punna amuksu government of India gi level da wari sana je leigra bane ko adugi wari sana badugi makha sarkar sine chathar ka dongne adugi makha chathar padugi mahuta ngasai gi toan ba angle da kuki zo ga wari sana pa den jiri bam gi thorak pa den atai oi apha barom da chakhra ga di yam phai ko अदो कितंग रिएक्शन ला कान दि मयाम की पेन दबो खोलाउदुना कइनो दा चीफ मिनिस्टर का होम मिनिस्टर का द निन बने हाइजरी बको अदो मरम दि कइनो गाना मोइना तौरिबा मखोइना तौरिबा गवर्नमेंट जिना लीडरशिप सिने लोकल लेबा थबक सिना पॉजिटिव पॉइंट चखरदि मयाम से केम हाइरो होइबा कितंग नेगेटिव होइबदि मियाम की लीडर होइबनिना मखोइदा ओनजलक पाइजे मसान तामने सिदेदा सरकार नगसु नुवाइतबा तोबम थोकते बको होजिकसु माय गवर्नमेंट जिना प्रॉब्लम जे सॉल्व तोगे खन तारगदि ngasai mokoina wari leader sina wari sabatugi update to praja miyam da CSO singsida kauraga sibau leire noina kamaina chathage habno karino adagi noiga contact leiner sina kana no close door ma da khoi myam khangmina bam change aduna dada di huji toan ba angle da yeng biune ngaranga nomai kapsale anga ani sire toan ba mioi singna kana no kuki lakpa yarni hai ba kuki adu togi ba CSO adu hai ba kaina akhoi loimak ta blame tore ba blame ji laktana ba control mechanism je law and order de na kadai bau thamgani civilian sing na wari sabna kai bau sagani government gi level da khoina khutting thokpa ya bajina kadai bau no khutting thoi da bajina kadai bau no ha base yam clear cut ama da chatmin na bagi tangai phadabam leiba sigi situation ji yenga kanda
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯗꯤ CSOꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯣ ꯆꯠꯊꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯤ ꯁꯤꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯜꯂꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯝꯇ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯩꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯩꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣ ꯁꯤꯅ ꯆꯨꯝꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯩꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ngarang se khoi security meeting pak thukre law and order gi fiwam kupna yengshinna ba yathang tawthakre habagi khoi gi manipur da hojik oragli ba tangdu leita draba khoi gi fiwam asigi yengshinna ba gi manipur gi khoi gi chief minister yumnam khemchan na chair lauraga security meeting pam thokibani masida khoi gi tang tare ta thokiba tronglaw bi gi thawdog asigi thawdogna maram oraga khoi gi manipur da oriba hojik khoi tampaki mafam singa thoklakli ba tangdu leita da ba fiwam singi matang da kupna yengshinna ba gi damakta su khananai na ki habai pausu yaureza masala chaning ba se koi mamang da su CM na pankibada koi government na lairiba si koi mioi koi punsi ama sunglan thungi koi lantun ama di state asel lairiba law chanari haina phongdok le adubu chanariba law se only tampa khakta da chanaribra chingda di law leitabra haiba wa hangjinu swai matai muzari ga mot kamai thamini manipur government je kitang clarity na ina pubom changi ko clarity na ina pubom changi haibadi tampakta su chathani chingdeu chathani yai akhoi kem haide tampakta gi nungti gi lalobagi mini haiba kaya ama phari extortion gi matang da phai khulai thamambagi nomai tawbagi phai petrol pump da bom langsanbagi phai akhoi loi yai law and order ngakna bo hona bane haiba loi yai adubu vice versa ching da su chapana ba angle da tawbom changi ching da gi phari se chochanpur da gi phar se chochanpur da gi phari ba mi jing ji detail jing se chap chaba karamba mong da government jina kamaina phari no maga हाइरिबा थौदोकसिंग जिगा कमाई मरी लेनै नो हाइबा फोटोमा डिटेल वर्जन अमा सरकार की स्पोक्सपर्सन नत्रगा पुलिस की PRO दगी मियाम दा थंबिरकपम चंगे हुजिक तौरिबो ऑपरेशन से कराई बौ चथरे कदोम नाकन दगी तौरिनो मधुदा चोचानपुर रोम दगी कमांडर कैम इन्वॉल्व तौई पुलिस कैम इन्वॉल्व तौई सोम दगी कैम इन्वॉल्व तौई हुजिक चथरिबा कोम्बिंग ऑपरेशन ने हाइगरा मोइना ऑपरेशन चथरि सिदा करी स्टेज बौ योरे हाइबदुगी चपचाबा डिटेल डाटा अमा मियाम जे इंधनबा थंबिबा म चंगेबको सिगी पोचे थंबिदो मतमदा मियाम जे चममनबा अमा ऑपरेशन चथरि दि हाइगा तमदगिना सुमफाबा चिंगदगिना फादबा चोचानपुरगी फाबो ओइगरा कांपोकपीदै फाबो ओइगरा हुजिक फाउदा थौदोकसिगा मरि लेनबा मी मबो फाद्रि मखोइना फारेना हाइबा मी सिंगदो पुलिसना डिटेल हुजिक फाउदा हारिबा थौदोकतुगी मथांगदा डिटेल ओइबा वर्जन पीबा ngamde सिनिको अदगी नुमितसिगी थोइबा थौदोकसिगी अयुक्ता साइगी मोइना थममिबा improvised device हाइगेरा रॉकेट लॉन्चर हाइगेरा करी हाइगे नो अदुई पोतो मोइना ngantana lokthokte मोइरांग पुलिस की गेट ता पुलिस की गेट तो मई थारे ना पुलिस अम बौथोलक्तना मियाम तो तंगाइनबा थौदोकतबु इंगनबा अखोय ऑपरेशन तौगे नोय हंदो नोयना सिदे लेरे काना कोरोन ऑफ तौदा ताडी एविडेंस मयाम अम डिस्ट्रॉय तौरकनी गाइजे इवन युम दुगी मनुंग दबाउदा थाना अमा बाउ लेरमदे अदुगा कोरोन ऑफ तौदे पुंग तरा तरा मा थोइबा अदुम तौए अदुम ngasi मोइना ngarang खक्तंग एनाय थाजलगा स्पॉट इंक्वायरी तौनी हाय एविडेंस लोइना टेम्पर तौबो लोरे कांदा लौथोकपो लोरे कांदा फोरेंसिक की ओइबा एविडेंस कैका लौग्रबा लौद्रबा कैम खंगदबिदा तौरगा लोइना मेथड की टाइप दा लोइ लंगथो थमगा लोइसलकपो मतमदा मियाम इंधनबा इनाय केस ने अदु तौने हाइबदी अदुदा खोइदा पेनदबा खर लै अदगी इवन अखोइगी गवर्नमेंट जिना मियाम जे नुक्सी तारदी मदु ऑन स्पॉट याम थुना जुडिशियल इंक्वायरी अमा तौरकाना मदुदा एविडेंस ओइबा अयुंगता कना कनानो नुंगदांगदा कना लामी कई तौए हाइबदो पॉइंट बाय पॉइंट इंक्वायरी तौरगा मियाम दा सुम थंबीबदी याबजानेबा हाइबा पोचिंग जे अमता तौदबनिना सरकार दा मियाम की थाजबजे हुजिक पाउ लैते अमदी लैगिरोय हाइबजे आई सुमाइन थमजे अजय मचुम फम नेजा मथंग से कोई पैरामिलिटरी फोर्स सिंगना मिचम की पुंसी कनबा अमदी ngakpa ngamdrabadi naramda hankhro haiba kogi kokomigi convener YK diren phungdukpagi wapam su yaure jamasi kogi manipur gi maikai khudimakta kogi military singa no makeup sin dona landarakpada kogi lamdamase laiba central security force na yengduna
ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯇ ꯂꯧꯈꯠꯇꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯌꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯅꯨꯡ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕ ꯗꯦꯟ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯝꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ CRPꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯄ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯄꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅꯒ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CRPFꯅ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ 3 ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯦꯕꯀꯣ CRPFꯅ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ 3ꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯑꯩ ꯅꯣꯏꯁꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ 3ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ CRPF ꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯩꯁꯤ ꯃꯥꯂꯣꯝꯗ ꯃꯤ 10 ꯁꯤꯕꯁꯤ ꯑꯁꯄꯥꯅ ꯀꯟꯕꯤꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯂꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯪꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯚꯔꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯊꯠꯂꯝꯕꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤ 10 ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯁꯄꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯏꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯐꯪꯉꯒ ꯂꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯩꯁꯦ ꯔꯤꯝꯁꯇꯅꯤ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤꯁꯤꯗ ꯃꯤ 7 ꯁꯤꯕꯁꯤ ꯃꯤ 7 ꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯣꯂꯥꯞ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯪꯉ ꯀꯥꯞꯊꯠꯂꯛꯏꯅꯦꯀꯣ ꯑꯔꯩ ꯑꯔꯩꯕ ꯄꯀꯥꯞ ꯀꯥꯞꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯗ꯭राꯏꯚꯔ ꯑꯃ ꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯇꯣ ꯗ꯭राꯏꯚꯔ ꯈꯔꯁꯨ ꯁꯤ ꯄꯔꯦꯡ ꯁꯥꯟ ꯂꯦꯞꯍꯜꯂꯒ ꯀꯥꯞꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯥꯏ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ CBIꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ CRPF 3 ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯁꯤꯅ ꯖꯨꯟ 18ꯒꯤꯅꯤ ꯖꯨꯟ 18ꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤ 14ꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ 14ꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯄꯜꯂꯛꯀꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯒꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ CBIꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯤꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ ꯀꯦꯁꯇꯣ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣल ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤना ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯥꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯪꯉꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯆꯨꯝꯃꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯥꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯔꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅꯁꯨ ꯂꯧꯔꯁꯤ ꯏꯐ ꯆꯨꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯡ 6-7 ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯇꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕꯜ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯀꯜꯒꯤ SDPO ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯥꯏ ꯁꯔꯀꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯣꯏꯔꯥꯡꯉꯦ ꯈꯣꯏꯁꯥꯡꯉꯦꯅ ꯂꯣꯏ ꯂꯪꯊꯣꯛꯑ ꯊꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯚꯦꯂꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ गवर्नर की ममांग तब नत्रग सेम बंगलो मांग तब किलोमीटर 7-9 वाटना बेरिकेड तौर मी मैम थलग टेरगस कापग तंगाइनेब बोम पोखाइग्रब इमुंग आंगांग मचा अनी सिरे खंगब नाकंद बोम इम्प्रोवाइज डिवाइस लेरीन खंगब जगह करीदोगी मी एसेंबल तौहलीनो है मफमदुगी सब डिविजन की ऑफिसर DC SP अदगी मदुगी SDPO सिंग मोइदा क्वेश्चनेबल लोय ओएबा अदुना क्वेश्चनेबल ओइबनिना मसी जुडिशियल इंक्वायरी मा गवर्नमेंट तौबिद्रगदी तौबगी ताई फदब अमा लेब्रा NIA की इंक्वायरी दुना केस की ओइरे अद मफमदुदा CRPF केम दा थोमजनब ngamirido कापकपदुबुदी फारे थोमजनब ngambado अदु करीना ngamiनो हाइबा पोतुमदी मियाम मांगदा मदुगी चपचाबा ट्रैक रेकॉर्ड अमा पुथोबिरगा अचुमरांदो खंगनबगी ताई फदबजी याम चावना हुजिकसु लेरिबा सी तौबिदबा तारगदी ngasi जो adum ngasai सेंट्रल फोर्सेस सिंगी वाखलोंदा अखोइना तौबदा अखोइजे इम्यूनिटी लेयेना अदुम खनगिनी अदुगा मणिपुर पुलिस की जो नोइना थोगनजबनी होय इवन स्टेटमेंट थोलकदा हाइरेइदुनी हाइदि स्माइना तौदना 500 मी चांगा मुंगना चंगजलगा चेंजलगा चंगा कांदा मदुदा आर्म फोर्सेस की जगह तौरकाना आर्म कोर्ट चंगजलुदगी मिस फायर तौरकदगी सिबनेना फायर तौरगसु करिदोबगी डायरेक्ट मसादा केदोबई कापिनो मखोंदा कापा यादबरा सीदबा मोंगदा हाइदि मीदो पनिश तौनबा मोंगदा कापा यादबरा फाबा मोंगदा कापा यादबरा हाइबा पोतुनी लाइसे अदुना मसी मतमजे हवलगा इरांगजे तौरगा मतमजे हवलगा लानगी दौ सरुक अखोइगी मयाम मानरगा जुडिशियल इंक्वायरी अमदी नीबगी तंगाई फदबा अमा लेब्रा नत्रजु सरकारनसु मसाना खंगना दुम थोइबा इंसिडेंट सिगी मतंगदा जुडिशियल इंक्वायरी अमा तौनेना सरकार हायरजु याब जानेबा अदो सरकार इंटरेस्ट लेतबदुगी वारीनी मियामना सावरसि सुमाइन थमजगे मणिपुर सरकार एक्स ग्रेशिया पीगनी हाइना लाउथोकलिबा अदु अखोइदी सेल पामदे सेलना असिबा अमियोय अमुक हिंगरहनबा याबा नते मदुगी महुत्ता महक पिकलिबा मसु अनि हाटबा अमदी ममौबु सोहनबदा चेनाबा मियोय सिनुमि मंगानिगी मनुंगदा फाबियु हाइना ट्रोंगलाउबगी थौदोकी विक्टिम की इमुंग मनुंगना कनो अखोइगी लेंगाक की पुनिंग चिंगसिलगले ओजा मसे एक्स ग्रेशिया पीबसे ममांगदसु ngasina ahanba nate mamangdasu mayam pigre maning matungda lakadabdasu pibasु lakadori mayam ado
सिरिबा खक्तना अखोई मांगजरब्रा हाइबगी वाहंग अमा लाक्ली ओजा साइ मतंग ज ओजागी मोतदि कमाइना का थंबा याजा तसेंगमगिदि सिबगैना लोइन मांगजबने अदुगा इहौदा सुमाय अखोई एनी एजिटेशन तौदा अखोई लाउथोइबा अखोइना लाउथोपा अखोइदा सरकारने येंगे मिंगारंग उरेदना को अमुगोगी प्रोटेस्ट तौकांदा CRPF na banner CAPF na banner pai lai dune bako noi je lo thugai bane aduna noi matak da legal action launi ga na tawr lai dune bako aduna any agitation je taw matam da leader sing ji matak ta government na lawram ga da ba police na lawram ga da ba record sing se masi akhoi gi punsi da awaba madi adum oi dori ne aduna ngasai gi yam chumi family sing na adugi stand do lai biraga di ngasai gi achumba langla la je puthok pada chap chaba kano do ga ni ko akhoi gi chap chaba kano ka ni government step lawra kadra ha ju gi thajab le aduga sarkar gi style sidi amu aina sum khanjaba da ko kano ga se CSO mayam je sum toan toan unaba adagi ngasai gi akhoi gi victim family sing siga JSA sing siga toan toan unaga moida ngasai gi pelan baya bagi step khara loge na khan mane aduga irang se lehendana bo hona ge na khan ba man ba jaga khara yauri masi gi poche sarkar na divisive policy se tobido pai sentiment je chapana na chapani akoina kokomina UCM na amukona atai atai leiba organization mayam jena chaliba sentiment je chapana ba paring amada chatpane sidai da kasu amana yare akoi site di yare na haire pangam ga ba organization ama bo leite sida ko to ana phana amna unarasu akoi site di yare sem na haidu pele haiba am bo leiroi sigi issue ji matang da di ai mota ngasai gi haiba culprit sing do mari leina ba chap chaba culprit sing do phadri baudi agitation je nimu khara di leibe ai hunger strike to ba yauri hoji safely molest to ga haiba yaure hoji ko adagi toan ba jaga da rally chatnari aduga nungdang issue sina toan ba ni nungdang issue sina ngasai gi akhoi gi yam chumi government na khanbiri do ko police na ju khali do yam chumi nisa kai ba kambu ma thola ga akhoi gi issue je direl to na ba yam kan na honai ma se akhoi CSO sing na ju phazan ba natraga masi thoktana ba akhoi jam kan na honari adu mayam gi kenoni na miyam gi EOI do ni na ko marak ta phrak ta ba mi amani yarak pasidi logi matung ina moi matak ta step lau ta re na ko adu ni lei se aduna sarkar na concrete oi ba step kar puthok tri bodi sigum se dum lei gi ne na sumain tham jage azam mathang se khoi gi manipur lengang na center gi yaka yenglaga thabak tawba lepiro state ki interest thabak tawbiro haina khoi gi pabung khaite mani na phongdoragi masi mara leiba khoi gi phaba ngamdraba then judicial inquiry tawba ngamdraba khoi gi manipur thukai na bo honaragli sifa khoi gi kanba ngamoidaba oiraga di MLA minister singse pham thadok piro habai wafam ne ja oza pabung gi wafam je kamaina kadi opinion thambini ne khudi de kana na hai ne pabung khaite mani na pai hana de gi akhoi hana de dum hai le ne ta da bai wane mayam MLA pham da do di public na oina ngasi thoi ba agitation da nungdang da kai da thole ba mi myam jina akhoi manipur da leiba national party jing je akhoi pamjadre na akhoi leader do akhoi ne kedo bai sacrifice thode no akhoi myam khangi na tro leader akhoi gi leader si akhoi myam na thagat pane si khangi na tro akhoi na thagali se karai da no national political party da thagat pan na tro ado akhoi na pami ba poto national political party gi leader jing na akhoi da tawhalaktrab ni na akhoi leader jing je mapung pha na execute taw ngamdram ni na moina pai ba party du dei tokhan mana phatro akhoi leader do akhoi na kedo bai noi rajniti to kholo na hai de na akhoi na pam poto moi tawge ra delhi da highway na haire mamangi chief minister ju chamane handa gi ju chamane ado tawriba condition ji da moina chatharak pa thabak sing du da akhoi state si da magi samna da military command bo ere ama bo ere adagi law and order bo ere relief camp gi mi hanjalan bo ere ngamdri sine ba ko ngamdri sine ba dum kalai de no ma militant jing na government ga su to na riba militant jing na matek maya da macha problem thogali sine ba sigi condition oi ta di akoi na yauri ba party du na manipur da peace pork pai wakhalon do yaw de na akoi praja mayam na oina party da gi akoi mayam mass resignation ama to gi tangai pa do hosi bau leitri bra ba akoi agitation to riba mayam se mass oina resign to se da yadri se national political parties sing sigi marumda sum leiraga moina thagat kiba leaders sing dubu mapangan solan mane laweba adona akoina kaigumba akoina thagat kiba leaders sing du home minister chief minister adagi akoi gi MLA sing sina leiriba political parties sing du mathau to ngamdre na akoina resignation campaign ama torpa hota di delhi se mamai soi leira kaneba adugi jaga do natamnina akoina akoi gi leader da akoi gi chief minister da akoi gi home minister da sum taina leiramnina ada impact am ta leita bwane ba akoi masen khana laga akoi masen sauna laga thamba agenda ne ba aduna sidi miyam na khanda gadam akoina thagaliba akoina yawaliba political parties se akoi miyam gi hak ta thabak tawribra natraga tawdabra do khan gadam ne ba chara le ju nium chum ne hen mana patro wara su nium chum na wa bana patro delhi de gi pirakini delhi de gi hairakini yarakini na ngai bagi tanja do ngasai gi kitang di tayon na bra na sumai na khanjai hai tare aduna miyam na mun na khanda biraga
अखोई लेरिबा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सिंगसी मणिपुर की फोर तब थबक सिदा इचान चानब्रा चानदब्रा होय हुजिपुदी कनोना हाइरी मैमना हाइरी बीजेपी नत्रदी मणिपुर की इशू से कन्मंग मोयकोलो है चुम्मबसु है चुम्म तारगदी चुम्बगी थबक तो उठपियो हाइबनेबको चुम्बगी थबक तो उठपंगम दताडी केतौनी गान कुकी जो वारी सानाबदो दिल्ली दगी अयाब लोरमगनी मिनिस्ट्री होम अफेयर्स से अयाब लोरमगनी हाना कोईगा ट्राइबल मैम को सानागिबसिंग दुसु होम मिनिस्ट्री यूनियन मिनिस्ट्री यावरगा तौबनी अदुना ngasai रिप्रेजेंटेटिव मैम दुनो बाउदा आदा वारी सानाबदा यावरिबा होम सेक्रेटरी सिंग दुनो बाउदा चीफ मिनिस्टर दे एडवाइस तौदब जालाबा नंगना लौरिबा स्टेप सी नंगना लौरिबा स्टेप सी हायंग consequence lakani adu lag intelligence lo engang maneba akoi bawdo phanam khange moi kamai khangam moi doino wari bobu ko aduna masigi pochidi munna khallaga prajana step loboi tangai padam leiyena spain tamjagi yam nuaise uza ojana chinba matam kya kai topiduna northeast window gi news analysis saru yabiduna mapum fan bigi damak tawzabu haningai litana thagat pa phungdukchari loina northeast window tv na sandukchari ba news analysis matang solution jare miyeng tabiri ba pomna mapu amuka suhana khurumjari हक्चांग फन थमगे हाइरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लैजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुनहेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंचाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग यावना लायेंगजरी अदुना स्टेट वांगमदा अमु करिगी चटलुगनी अखोइगी मणिपुरदसु हौजिक्ति अवांगबा थाकी केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेम की अफब थाकी लायंग पताप युमफम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल वे होप मीट्स कंपैशन अकुप मरोल की दमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबई सोई इंफाल ईस्ट लेंगसिन बिरउ नत्रगा अखोगी फोन नंबर 6909390666 ता कॉल तो बिरउ Northeast Window Minyang Tabiriba Mayam Punamakpu Taramna Okchari Hauzik Mapalamgi Tabaki Pau Pijari Ahanbada Atubagi Oina Dubai Warehouse Worker Gi Tabak Gauri Hairiba Tabak Asi apply to Biningba Miyosina presentable and good communication skill Leibetanatana Masagi Chahi Kunmatwidagina Kuntrataret Paubada Leiba Oibigadabani Hairiba Tabak Asigi Pizariba Kudong Chabasing Adudi Per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabatanatana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba Tabak Asigi Indian license Paibiba Miyoisingi Thagi Oiba salary di Lising Yankaidagi Hausagani Gulf license Paiba Miyoisingi Thagi Oiba salary Lising Yankai Mangadagi Hausagani Ahum Subada Beharan Water Park ki female retail staff Tara Kauri Hairiba Tabak Asi apply to biningba Miyoisingna retail experience Leibaga Loinana Yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising maudra taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Nurse singidamak achoba opportunity ama buduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midyang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoisingna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa marol gidamak
ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ 7005273217 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 7005063196 ꯗ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯤꯚꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯍꯠꯇ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯦꯀꯣꯟ ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ꯫ मास्टर तौबीनिंगबा महिरोइसिंगिदमक्ता स्पार्कल इजू सर्विसना एब्रोडता मास्टर तौबा याबगी खुदोंचाबा पिजरी। मैनेजमेंट इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कोर्स याउना एनी सब्जेक्टा मास्टर तौबगी खुदोंचाबा पिजरी। तंबीनिंगबा महिरोइसिंगिदमक्ता कोर्स सिलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग, वीजा एप्लीकेशन, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन, एकोमोडेशन चिंबा स्पार्कल की माइकैदिगी मतेंग पिजरी। लोइनना 100% एजुकेशन लोन, स्कॉलरशिप फैसिलिटीज, पार्ट टाइम जॉब असिस्टेंट की खुदोंग चाबसु पिजरी। हाइरिबा कंट्रीज सिंग अदुदी UK, USA, Ireland, Australia, Russia, Italy, Germany na चिंबनी। अकुपा मरोल की दमकता 7005273217 नत्रगा 9366230077 नत्रगा अखोगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हत्ता न्यू चेकोन रोड ता लेंगसिनबिरउ। हक्चांग फन थमगे हाइरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लैजरी। मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुन हेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंचाबा पिजरी।